Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to our fans onto TV. It's the Betway Premiership. Amazulu 1, Kaizer Chiefs 3. I'm joined by Kabelo Chippy. Hey baba kunjani? Hayi kimnati. Hayi thina sabonga. Wabona thina akusakhona uhamba lapha emgcwaqweni ka lethabo. Yeah. Hesi winner. Yeah. Batho ba se sonda. Yeah. Ba se block emaphone. Mama. Wabakwazi baba black and white. Manje ngifuna ukutshela abantu Sibiri. Mina ngifuna kubonga coach ya thina. Yes. Uhambisile abafana ba ayobapeyita. Yeah. Abapeyita bonke. Yeah. Kale gama la Jesu. Yes. Bona manje uthe Yeah. Korani 3. Yeah. Mabasa kori laba korela. Yeah. Wabona the first game. Yes. Ya esithalele Bloemfontein. Yes. Sebakorela 2. Sekorile 2. Basekora sabakorela. Yes. Namanje bona sekorile 3 bakora. The way Chiefs ishanga khona. Yes. Ebile kuyathoka. Ikashaya le thina ma supportera. Yeah. Abe yashaya Chiefs mun. Yeah. Isha kuri isha. Isha kakhulu bani. Lenza mosendo bani. Mina ntho ngifuna kuyenza manje makufika hotel. Ngifuna ufonela Bobby. Yes. Kithi Bobby. Yes. Ngicela ufonela Parktown. Yes. Sicela friendly game le Pirate kusasa kuseni. Yes. Sifuna ukucela ka Pirate. Yes. Before Sundowns. Yes. Sibabonisa ukuthi thina. Sibafana bakuthula leqolo. Sabulala masithanda. Yes. Bekani lona ma Pirate le ma Sundowns. Yes. Hamba ni loenza squad le combine. Siyeza. Yes. Tango sabo. Man of the match. Man of the match. Yazi mawubukela Chiefs. Yes. Lapha akuna man of the match. Bonke ke bo man of the match. Yes. Moka Beka from defense. Yes. Bumike. Yes. Lapha emuva. From goalkeeper. Yes. Buntwari. Yes. Uye lapha midfield Urmusirino. Yes. Mawufeta obari supportera. Yes. Tina Chiefs are man of the match. Bonke badala as a team. Yes. Every player contributed. Even last game, even today. And then Okabeka. Sifake melelo phakathi. Kuna le melelo phantle. Yes. Sundowns, I'm feeling sorry for you. Kabelo Chippy, udlala le Sundowns go tlo etsagala eng? Nagiri. Bangazi e-stadium. Badlile kare bazovomita. Izothi ka half time. Yeah. Kuzo barakiro bakwazi bona di supporters tsa bona ke 27. Ka half time. Kuzo sala basele 4. Thina makhosi senjalo. Yeah. Sishaya sold out ka Wednesday. Yes. Sishayile sold out ka Bloemfontein. Yes. Ka Saturday akikhuluma. Yeah. Satliwa asetliwe thina senje. Yeah. Sibonga coach thina. Yeah. Sibonga management. Yeah. Kusitholela ama player. Yes. Khona manje eriske ka bolela kakhulu ba leske ka bolela mara lizobona sipuku sa motshare ma Sundowns ka Saturday eriske ka bathathela ba baningi sabonga banna asihlangane eSoccer City ka Saturday baba. Tango sabonga KB wow akusobot Betway wa yinka this season la thuthi tsotla bayisaba etikutshela the reason why DStv hambile unabi uthe yena mafika la afuni cup ya bamba kizandla zezingi ufuna Betway kusho ukuthi le cup le kuyathina ebile siyacela Stellenbosch if bayafuna bakanne bathumela thina sazala sazobadlala final MTN thina we are ready sikabadlalela first 45 minutes bafaka thina siba winela 3-0 bazongena bayireta hona zilo babathusela ba Thank you. Tango sabona.